Dwi'n meddwl ni'n fyw nawr. Wee. What? Hwra. So mae hwn yn gyheiriad o'r sesiwn dylwn ni wedi cael dydd Iau. Ond mae dal yn eitha newydd, game newydd. Yn dal yn beta, so... Yeah, exactly, so... Bydd ei hyd yn oed yn well heddiw, probably. Nes i lawrlwytho, oedd upgrade, tiod, ar dechrau agor hwn i fyny, so fi'n siŵr, bydd e'n gwell. Right, rwy'n methu gweld fy actual mouse. So rwy'n just guess o ble rwy'n clico. Oh no. Actually, fi'n gallu gweld e ar y recording. What? Dyna. Ond bydd na bach o delay, neu actually, I suppose, os mae fe ar Streamlabs, does na ddim delay os e. Mae'r invite wedi expire o James, sorry. Na! Wait o fi te. Invite o fi! Okay, rwy'n angen trio, harfer mae'n methu gweld fy... O ie, crap it. Dwi'n neud Okay. Oh! Wait. Invite to party. No, invite to game. Mae hynny byd ni angen. Just wedi sylweddoli Morgan. Dwi'n cael ti fel ffrind. Oh, ti just wedi invite fi. Oh, crap it. Invite, quick with your butt man cael Right, fi fel yn chwarae, ti gallu ffeindio fi? Yeah. Achos sa'n credu fi loads o'n chwaraes ar Ubisoft Play. Oh, hey James. Ni'n un cymeriad? I don't know. Request sent i rhywun o enw yn chwarae. Wee, dyna ni, eisiau bod yn ffrind fi. Yay! Oh, good. Okay. Yeah, rwy'n methu gweld y blymyn mouse fi. O na. Guess o. Y llygodyn coll. Mae hwnna swnio fel rhyw llyfr plant. Y llygodyn coll. Oh, mae'n dweud hold to remove all your pings at once. Oh my god. Ydy hwnna'n rhan o'r... Oh, rwy'n gallu clywed ti mewn y game. O, hwn yn opsiwn cael trwy ar bant. Okay, whoa. So, mynd settings. Yeah, na'i neud. Just pawb dawel am ei. Okay, squad. Okay, disable voice, fi di gwasgu hwnna. Diolch beth, oedd hwnna'n creepy. Right, yes, apply changes. Dyna ni. Right. Okay. User. Wel, mae'n neud gwahaniaeth o Human Fall Flat, right? Yeah, so, Morgan, mae hyn yw'r main menu o'r game. Okay, yeah. Okay, cool. News and updates fan hyn. Mae squad, Hey. mae squad settings fan hyn, dia. Yeah? God. Mae methu gwasgu rhywbeth, mae ddim cael blymyn mouse icon. Hyn yn lock, ti'n gallu newid y skin ti a popeth. Okay. Wow. Training lawr fan hyn. Okay. Ac wedyn, dechrau'r game, ni angen... Meddwl, ydy fi? Dwi'n meddwl, rai angen mynd redig trwy parkour? Ti parkour. Yeah. Ond mae parkour lawr fan hyn edrych. Ti'n gallu... Okay. Parkour. Ti'n gallu neidio lan ar yr boxes. Oh, wow. Really. Parkour. Okay. Oh no! Dwi'n meddwl episode of The Office pryd nhw'n gwneud parkour. Yeah, fi'n caru fe. A mae'n cael y massive box yna, a mae fe'n gwag, a mae'n mynd neidio lawr i fe. Arno fe, brifo hunan. Oh, no. Parkour. Ti'n gwybod o ran y visual gags nhw'n neud ar Office USA? Diolch am y dilyn Foxy Grandma. Hey, Foxy Grandma. Oi. Y doi peth gorau fi'n credu. Ti'n cofio'r un pam nhw wastad yn neud y plank? Yn mewn llefydd really random. Ti wedi gweld episode na? Yeah. And it's just, mae'n just ridiculous. A hefyd y parkour na. O, mae hwnna ar Sky comedy. Oh, bloody hell. Rwyt ti'n marw? Beth? Be? Beth? Na? Be? Nhw'n cofio, guys, maen nhw dal mewn beta.
At least ni actually yn y beta yma. Cofio special delivery o'n ni actually tu fas i'r amser beta. Ni gyd yn cyffroes a rhaid i ni wneud y nes dyrno na. Oedd yn ofnadwy achos oedd y lag. Fi yn bach yn nerfus tan bod ni actually chwarae ddo. Fi ddim yn trustio unrhyw beth sy'n dweud beta ragor. Come on in. Oh yeah, ti'n gallu double jump o hefyd. Okay, cool. Just tap your spacebar dwywaith. Yeah. Oh god. Mae pawb yn trio neidio peth. Okay. Oh no, it's crashed. Ti di cael hwnna hefyd. Okay, fine. Oh, ydy'r game true? Yeah. Byddai'n god yn ôl, pai fine. Ie, angen extra fi. Bizarre. On the party leader. Ah! Oh, ti wedi... Wait, what? Did that? Crash report submitted, so gobeithio bydd nhw'n dysgu o roll crashes yma. Sad. Gobeithio byddai dal kind of... Chi ddim angen danfon gwahoddiad arall, though. Mae hwnna'n poen. Ie, bydd fi hwnna, ie. God. Play. Oh, mae'n option, right? Friends playing this game right now. A join game. Ie, yeah, unwaith mae fe'n dod ar gael, byddai'n... Dwi ddim yn... glass or anything. Oh, cool. Okay. Alright. Owain. Mae'r. Come here. No. Heddiw. 50 on us. Oh, it's got... It didn't fall graffiti, like on, Left 4 Dead. Yeah. Sitting around. Number pimp. Oh, yeah. Fi yn y lobby thing na. Fi just yn neud shift, yeah. Yep. Fi just yn neud it. Yep. It's really annoying the Grim Gold class. Yeah. Cool. Right. Woohoo. How much enemies should land on them using the slam attack? Yes. Wall hack. Oh, yeah, Activating a wall below your Welcome, feet. contenders. Wow. Today's mode is Squad Crown Rush. You and your friends against all other squads. Virtual game. Right. Oh, cool. Fel Ready Player One kind of thing. Yeah. Ooh. Ac ni'n fel power-up style and kind of go with hacks. Oh. So it's got to Okay. hacks. Nice. Oh god. Right. I'm on the top of the world. Fortune favors the bold. Right. Contenders. I say Unity Hills. It's got to go there. Yes. Oh, mae rhywbeth yn digwydd. Oh my gosh, mae'n crasio pob tro i gyfer fi. Falle bydd rhaid I chi dau just chwarae, because this is ridiculous. It's pretty updated the graphics drivers. Yeah, trying out to the graphics drivers. Okay.
Right, chi cario ymlaen, hwnna i roi ti siawt pam beth i'n neud hwnna then. Ready for business. We have our first elimination. That's... Yes. Could use this. On the up and up. Oh, meine minigun. Oh, Oh, I did. Does not look great for me. In that group. Let's head over there. I see. Hold on. oh jeez. No, not Christian. Just my luck. Look. Raka. You know, I see an enemy. you're coming now. Reloading. Be aware of your location, contenders. Sectors are starting to collapse. Missed. No. Let's head over there. Reload. That's use that yet. Totally. You don't think I'll make Oh, Dang it. Nvidia graphics driver, dyna beth ni angen efo. we play 30 seconds. Oh. Ie, hwnna'n mynd i bod yn rili gad oherwydd os ni'n mynd lan against squads efo dys dau bobl. Yeah. Right, dwi'n cymryd lan mewn duo. Yeah, just neud duo. Fi ddim yn siŵr faint o amser mae graphics update mae'n mynd i neud. Bydd ti... So'n siŵr, cos bydd ti angen restart y cyfeiriadau. Yeah, exactly. Just joio'r duo, who knows. Na I dod os dwi'n gallu. Dwi'n gweithio ar fi ar y case anyway. Oh, does dim duos, does dim on solo neu squad. Alright. Ubisoft. Fi ni'n cael random. Yeah. Like, Ubisoft, get on that. Duo. Oh man, mae'r chleil. Mae'n ddigwyna. Welcome, contenders. Today's mode is Squad Crown Rush. Yeah, fi'n You and your gwybod. friends against all other squads. Na, mae fe'n, you know, double bar hard, rhywdydd bydd e'n cael cyfle i wneud hwnna ar y stream on. You about Yeah. Achos o'n i'n dweud, efe, dyma bydd Battle Royale gorau ar gyfer y dyfodol, a wnaeth e ateb na, Battle Royale. Yw'r ateb. Battle Royale yw'r orau. Yeah, exactly. Dwi'n hoffi bwyta. deployment pods are ready to launch. Menyn! Menyn. Menyn. Quickly now, choose where you're landing. Ble clic i fi wneud yr update yma then? Right. Be? Beth yw'r lle gorau i fi wneud yr update graphics card? Wel, sa'n siŵr ti'n cael video rhybydd wedi update video. Okay, fine. Okay, look. Ydy hwnna gwell? Wedi troi lan gyda. How about this? Ydy'r minigun dal off? Ta'n siŵr. Could use this. Reveal? Yeah, right. It's cloning mine. Cool. Well, Okay. all right.
Emit a shockwave. Ooh. First strike. It's a start. Quickly now. Oes gen i push to talk ar gen hyn? I siarad efo random. Really try to be bad. No. Is my mic working? Ond... Yes. Sectors are about to collapse. Automatically download driver updates and let me choose when to install. Dyna ni. Dyna'r setting. Mae'n i angen. Remember bydd NVIDIA updates ar fel NVIDIA control panel neu rhywbeth fel yna? Ie, fi di mynd oedd da fi fe yn settings fy hun, ond fel un o'r programs o ddawn o fe. Better take it than leave it. Ie. Just gweithio, mae ddim yn un mawr iawn. Mae'n dweud available GeForce Game Ready Driver, so fi'n tybio hwnna yw e. Yeah. Yeah, probably. Yeah, yeah. Teleport. Oh, mae'r un teleport yn. Oh! There. What was that? Oh, my... Okay. A sector has collapsed. Oh god. They're down. Just my luck. Close one. It's up to you. Under fire. PLV. Just my luck. I need a moment. Be aware of your location, contenders. Sectors are starting to collapse. Oh no, they're down. Totally missed. This does not look great. Perfect. Mae'n edrych fel game really cyflym. Oh, yeah. Mae yn. Jesus. Oh, rwy'n dod tu ôl fi. Oh na. Damn it. 24. Oes, gwell na tro diwetha. Ie, ond ydy hwn fod i dechrau gyda fel 100 chwaraewyr i... Dyna'r kind of y syniad, yfe? Yeah, rhywbeth kind of fel. way. Yeah. Dyna weles i ar yr y trailers o bethau. Adwys. Oh, mae'n sign y game y rych, o di. Lan i 30 ac gêm lawr i 15. Trio hwnna.
Mae'r sign ar fel y guns mewn y game hyn, mae'n atgoffa fi o'r rhai mewn Overwatch tipyn bach. Oh, mae'r blymyn Discord wedi torri. God damn it. Hwna pam mae'r ddim gallu clywed unrhyw. Oh! Hey! Diolch am y danysgrif eSports Rhys. Croeso nôl i'r criw. Just angen ail dechrau Discord. Where is it? Discord. Hey. Diolch am y 2 mis. Hey, dyma ni. Rwy'n gallu clywed ti nawr ar Discord. Rwy'n meddwl pam ydi pawb mor dawel? Yeah. So yeah, y download fi'n newid o tua 10 munud. So, yeah, gawn ni weld. Bych chi probably cael good couple o gemau cyn bod fi'n gallu ymuno. Yeah. It's all O, good. wyt ti'n edrych am gêm arall, Owain? Yeah, ydy hynny'n cymryd oesoedd? Let me cancel hwnna. Going back to the Hyper Scape hub. No. Okay, let's try it out. Mae eSports Rhys wedi dweud y download fe ar 6/8.41. Oh. I can't. Sa'n Nee. siŵr? Meddwl mae Yeah, hwnna'n I don't know. Ydy hwnna'n download rate? Ah, Oh, right. nice. Beth oedd e? Di yn download rate, nee. A fi lawr I 2 munud nawr achos mae fe 1.9 megabytes per second fel y... So, yeah. Ydy hwnna am y graphic drivers? Yeah. Ti'n tiny. O nawr mae wedi flipo fyny I blimin 20 munud, so fi ddim yn gwybod. Fi'n credu, mae fe'n dibynnu, os fi'n trio neud rhywbeth ar ffôn fi, mae fe just, yeah, mae'n just rubbish. So fi'n mynd I cau popeth ar ffôn fi. O'n i'n meddwl, na I gwylio'r chat, beth mae pawb yn dweud trwy ffôn fi ar y mobile app yna, ti'n gwybod, ar gyfer Twitch. Ond, yeah, sa'n mynd I bother o'n nawr. Yeah, mae'n ridiculous nawr, mae'n dweud 80.9 kilobytes per second. Mae issues ar hyn o bryd. So, mae'n dweud 44 munud 9 eiliad, so mae rhywun rhywle yn chwarae trick arna I fi'n credu. Hwnna'n painful. Yeah, ond dyle fe ddim bod, achos mae 4G ar ffôn fi, a fel arfer mae fe'n gweithio'n eitha da. Neu cael look os mae fe'n just bach o glitch, neu ydy yn problem mawr. Achos bych chi wedi gorffen erbyn I fi actually lawrlwytho'r game driver. Na, mae'n dweud... Sneb ar y Discord. Yeah, ni'n ar y Discord. Ni'n mewn yr Chwarae. chwarae, actually, let me just agor on Discord. Wyt ti'n mewn yr, Mae fi yn y tŷ bach. wyt ti'n mewn general? O fe, yeah. Hey. Hey, dyma fe. Yeah. Dyma fi. Hey, dyma fe. Yeah. Oh my gosh, mae'n feedback o'r rhywun. Yeah, credu... Rhys, os ti'n gallu gwisgo headphones, wedyn bydd e ddim yn cael double echo thing. Wedyn bydd e ddim yn cael double echo thing. Echo! Oh, hyn yn ridiculous. Ydy yn dal just dweud looking at shitty. Yeah. Let's try it out.
So beth yw'r max nifer ti'n gallu cael mewn tîm o? 3 Tri. ar hyn o Tri. bryd. Okay. Wel, Rhys, ti'n mynd i sabo mewn te? Right, fi wedi troi ymlaen y neurophones. Okay. Digon teg. Cool. Right. I dal yn gael echo yna, ddo, ar ôl i fi gorffen siarad. O, ti yn? Ni ddim nawr, ddo. Ti'n probably gwylio'r stream. Mute'r stream. Ti'n probably got... Ie, os ti'n mute'r stream, bydd ti'n ffain, ie. Ar hwnna. O ie, dyna ni. Na welliant. Good. Good. So, ti di lawr lwytho'r gêm, Rhys? Mae fel 7.45 Ie. allan o 8.41. O, okay. A mae fe'n neud 6 meg yr eiliad ar hyn o bryd. Nice. Wel, fi lan i 1 munud 52 i wneud y full download, ond bydd rhaid i fi wneud restart y cyfrifiadur wedyn, felly ie, fi'n siŵr, os ti'n gallu... Mae fe'n dweud faint o munudau sy'n ôl. Be nawr? O na, mae hwn jyst ar gyfer yr GeForce Game Ready driver, mae hwn yn graphics card fi. Ok. So na, nid yr actual Wel, Hyper. Ie. Gobeithio mae Hyperspace yn gweithio ar Surface Book. Newydd fi. The rocket yn rubbish. Oh. Wel, ti'n gallu wastad newid y settings, so mae fel windowed a neud e fel eitha bach. Mae 4K screens da fi, mae windowed ar 4K yn top. Oh yeah, I suppose. Yeah. Ond... Ti'n just angen chwarae efo magnifying glass. Fi wedi deffod un ohonyn nhw, felly dyle fod y power processing stuff sydd fi yn y PC yn gweithio ar un yn well. Yeah, hynny'n wir. Ydy eisiau trio bod yn host, James? So, really just methu ffeindio game. Mae hynna'n just like... I've been going back to the Hyper Scape. Gwych. Okay, sut chi'n bod yn hold host? Gadael squad yma'n invite fi. Dwi ddim eisiau cadw sgwrs. Hwyl fawr. Os yn Discord fi'n gwasgu ar defen, dwi'n gallu radio y Twitch yn lle. Bydd na bach o delay, dyna'r unig thing. A fi'n gallu byw gyda hwnna. Okay. Fi jyst mwyn ennill y pwyntiau mwyn i fi gallu neud shout-out o Gêm Battle Royale. Okay. Rhaid da methu gweld blymyn mouse. Pob block. Wedi cael e. So weird, we'n gallu gweld fy mouse ar y recording, or ddim gallu gweld fy mouse ar y game. O, mae hwnna'n odd. Methu gwasgu mute ar y headphones yn Discord achos mae'n cael gwared ar microphone hefyd. O ie, achos mae 2-in-1 gyda'r neurophones yn dwi e. So fi wedi gwasgu mute ar Twitch yn lle. Yeah. Right. Come on, edrych am match, please. Ffeindio un. Oh my gosh, weles ti y fuss am gêm newydd sy'n mynd i dod allan, y trailer, a gêm yw Gamer Girl. Oh, rwy'n gweld... Oh my gosh, mae fuss Yeah. enfawr. A mae reswm teg pam mae fuss enfawr. Yw basically, mae Gamer Girl, mae fe bach fel... Fi'n credu... Chi yw'r fel y mod, streamer, fel ar gyfer stream rhyw ferch. A mae fe kind of fel un o'r adventure games yna lle chi'n dewis. Ti o fel y full motion video games na. Yeah. Fel chwaraeon ni Night Shift.
ond y syniad yw bod chi yn mod ar gyfer un o'r things. So fi'n credu mae fe'n mynd mewn i rywle eitha... Wel, o ran y trailer, mae'n edrych bod e bach yn gallu mynd i rywle eitha tywyll. A gyda popeth sydd wedi digwydd yn ddiweddar gyda problem yna. Gyda pobl a pobl eitha dodgy a harassment a pethau fel yna. Mae bron pawb di dweud, oh my gosh, mae hwn yn swnio'n ofnadwy. Really missed the mark. A mae wedi cael gymaint o sylw. Mae just, am y resymau anghywir, mae just... fi ddim yn siŵr. Bydd yn diddorol i weld sut mae fe'n neud, ond oedd e lan ar y PlayStation Store, oedd trailer fe lan ar y PlayStation Store am cwpl o oriau, cyn oedd PlayStation wedi tynnu fe off. So, yeah. Oh my god. Hwnnw ddim da. Na, so... Na, ddim o gwbl. Rwy'n fi'n gweld, rwy'n ddim darllen yr erthgol. Amdano hynna. Bore yma. Oedd e'n sioc, really. Wel, y thing yw, ni eisiau i Wales Interactive wneud yn really dda a parhau achos nhw yw'r publishers mwyaf yng Nghymru a un o'r cwmnïau datblygwyr mwyaf yng Nghymru. Pwy wedi creu y game y gil hwnna? Nid nhw, ond nhw sydd wedi publisher fe. O, nhw wedi publisher fe, nhw? Yeah. So, yeah. Tiwr beth, gyda FMVs, mae yna fel ddim traddodiad, ond yn hanesyddol, mae gemau fel Night Trap, Double Switch, maen nhw wedi cael rai sy'n awdewis themau eitha dodgy, ond mae hwn just, I don't know, falle mae rai pobl yn cwestiwn ife just a trailer sydd yn cam-arweiniol. Mae'n dweud GeForce game ready driver installation can't continue. That's good. Good. Pam. Falle mae rhaid fi mynd mas o'r gemau y stuff. Bydd ti angen cloi lawr y game. Cloi popeth, A falle Epic Games hefyd. Okay, trio fe to. So gawn ni weld sut mae hwn, beth sy'n digwydd gyda hwnna. Achos i ar wefan nhw i gweld, a fi ddim yn gallu gweld unrhyw beth o ran gwybodaeth. Ond os ti'n teipio fe mewn YouTube Gamer Girl, mae yna fideos a mae yna rai pobl yn kind of beirniadol o'r fideo trailer. So, oh god. Rhaid chi bod yn really ofalus gyda hwnna, fi'n credu. Allwn jyst rhoi camera gwyn, stafell ti a ffrydiol ti'n fyw a gadw'r gwmwl sy'n peth. Be nawr? Gamer Girl, Morgan. Good, Diolch. Yes. Na, hwn just GeForce game ready drive installation can't continue. Okay, falle na I need currently optimizing shaders. How many hyn ddim yn ffeindio match? Like, my god. Crap game. So you should just ail dechrau y game. Gweld os hwn yn cicio fe fewn i. Now what's that game on Battle Royale, just saying. Oh dear. It's gallu chwarae hwnna ar Windows. Na, mae'n iOS. Sad. Right. Yeah, we're just
Annoying nawr. Mae jyst yn dweud can't continue. Fi'n gwybod pam, fi di cau popeth sydd, fel unrhyw beth i wneud gyda gemau. A di'n dweud unrhyw beth, like, pam? Na, mae ddim, mae jyst yn dweud can't continue. Sut wyt ti'n install o'r updates? Trwy'r GE460, mae fe'n application sydd ar Cool. fe, so mae fe'n... Trio ail dechrau PC? Just like restart? Gweld os mae'n... Fi'n credu gweithio ar dyna'r ôl unig restart. option. Mae jyst yn dweud GE4 game ready driver, installation can't continue, so na I just troi it off ar eto. Byddai nôl mewn 5 munud, probably. Cool. Right. And then usually fix o popeth, turn it off and on. Oh yeah, pob amser. Oh, mae'r Hyper Scape mynd yn da so far. Oh, mae'n great, fantastic. Ni wedi chwarae un gêm. Ac nawr ni methu mynd mewn gêm arall. Okay, fi newydd Avatar. Oh my god! Hello? Every sort of mic ti just like wedi mynd bloomin' bass boosted. Like extreme. Sorry. Wyt fi nawr? Yeah, mae'n iawn nawr. O'n i dweud, fi newydd dewis Avatar. Nice. Yay. Bydd fi angen adio ti ar Uplay. Play. Rwy methu gweld fy mouse eto. My god, pam? Actually, i fod yn onest, mae'r FPS ar hwn, ar y Surface Book, ddim yn rhy ddrwg. Yeah. Nice. Friends, right. Invite to game. Mi ddim eisiau chwarae efo ti rhagor. Beth di enw ti ar Uplay, Rhys? Ar e-play o Uplay? Uplay. Ubisoft Play. Dewis Death Watch. Nice. Add to friends. Alright, just ydy anfon ti friend request. Ydy hwnna'n troi fyny yn y game ei hunain? Trwy Uplay. Os ti'n gwasgu Shift F2 bydd yr Uplay overlay peth yn agor. Weithiau Shift F2 hefyd, mae weithiau yn... Invite to game. A just ydy anfon ti invite hefyd. So join o pryd ti wedi gwneud o'n ôl tutorial peth yna. We've neud yn Windows, so fi jyst gallu clico ar Uplay. Nice. Fifty customization options within there. Deployment mode. Dwi'n cael Twitch Prime one. Na, rwy dal heb di cael unrhyw beth o Twitch Prime. Lol. I know, sad. Link your account, bro. Rwy wedi linko'r Ubisoft account fi fel blymyn 20 times. So pob tro mae'n blymyn Rainbow Six, like, tournament. Mae jyst yn dweud installation can't continue, mae hwn rwystredig. Wel, gobeithio, at least os mae Rhys yn gallu, byddai'n gallu just gwylio, achos... Fi'n mynd i trio custom installation nawr i gweld os mae'n neud unrhyw wahaniaeth, ond... Fi ddim yn gwybod pam mae'n neud hwn. There's a new game hwnna. Mae hwnna'n stupid. Fi gallu dod o'r mic, ond nid headphones yn unig. Mae mic ti arno mewn game. Os ti'n mynd i settings ac audio,
Ti'n gallu troi push to talk arno, oherwydd mae'n... what's it called? Voice record mode. Yn automatic. Yeah, mae'n set to open fel default, mae'n really annoying, so ti'n gallu fel clywed pawb yn siarad. Ubisoft breaching our privacy laws. Dwi'n neud yna. Right. Dwi'n mynd nawr. Yeah, ti eisiau dechrau? Sure. Going into matchmaking. Go on, find your intro in, please. Oh. Entering lobby, yay! Okay, fi'n mynd i gadw ti wneud hwn yn Rhys. We're playing squad Ie, mae ddim yn gael fi. Falle na i mynd ar-lein a ffeindio'r actual drive a gweld os fi'n gallu neud trwy hynny, ond who knows. Nvidia. Drivers. Contenders, get ready. We are set to launch. Ding, ding. Contenders, get ready. Pods are about to launch. Plan your approach, Right, contenders. ble yn ni mynd? Food court, obviously, ar gyfer y pobl tew ddydd fi. Ble? Food court. Ooh. Nice. I'm in a rocket ship. It's a start. Ready for business. One down. Take it or leave it. Apple. Oh, yes. Well, all right. How about this? Nice. Sectors are Ooh, about to mae yna collapse. pobl yn agos at ni. Yeah, I'm down over there. Oh god! O, ti'n iawn? Ble? O, diolch. Oh my god. Oh no, they're down. I'm dead! More ammo. Just quick game. I need a Owain moment. dal mewn I ti o. Just about. Mae'n redig Really eisiau slam. Oh, this does not. What an Reloading, advance, contenders. A sector has collapsed. falle bod hi'n ti yn hyn. Yeah. Reloading. Who's that? Mae'n empty lan fan hyn. Oh, my restore over then. Oh. Hey, nice one, Reese. Oh, nah. Oh, I'm Dwi'n remember hyn.
Come on. Very cool. I tend to know. Oh. Shove it. That's teaming. Oh. I need to cover. Jesus. Not ready. At the end of my Where are they? Ah! Ah, Oh, unlucky. Sorry, methu gweld ble yn y byd rydyn nhw'n. 26. Nes i assist. Nice. ni'n gwella. Ie, oedd Rhys wedi gwella. Oedd e... Oh. Oh dear. Right. In the match. Wel, hwnna dim ond y trydydd game ni wedi chwarae. Ie, yn union. Anyway. Dal yn dysgu y Yeah. controls. Fi'n top, fi di eisiau neud gyda keyboard a mouse. O na, dyna ffordd gorau i wneud e. Fi'n credu. Unrhyw shooter fi game, fi'n credu y clicio yw fwyaf cywir o ran actually safety fi'n credu. Let's just sorry chi. Morgan, beth ti'n meddwl o'r cwmni coffi? Cwmni coffi? Ie. Pa cwmni coffi? O fi heb danfon y lluniau ti ar WhatsApp. Na. Oh, mate, right, maen nhw'n dod nawr. Okay. We're playing squad Kid you not, o'n i'n bwriadu weithio yn dod prosiect gyda'r chweched blwyddyn nesaf, ond ar ôl enwi'r cwmni, o'n i di penderfynu, na, I can't, I get sacked. Okay. Right, dyna ti. Oh, brilliant. O hwnna'n ffantastig. A fi'n hoffi lliw ffa ti wedi defnyddio hefyd. Hwnna yn ffantastig. Ti eisiau rannu fe gyda pawb beth yw'r enw'r thing neu ydi yn gyfrinach i ddangos ar pwynt hwyrach ymlaen? O na, croeso i ti rannu ebet, croeso i ti. Okay, so... Oh man, okay. Na i ffeindio ffordd o rannu hwn nawr gyda... We are set to launch. gyda Owain. And then gallai dangos e ar... Ti'n hapus i fe dangos e ar y stream? Cem Danny. Oh, ffantastig. Ti wastad yn meddwl am hyrwyddo brands a products thing fel yn y Rocket League session gafon ni o blaen. SAI Sports. Oh, brilliant. Okay. Beth hwnna? Sorry, fi'n gwymbo. Oh, ti gyda mobile ti arno ti gyda WhatsApp. Yeah. Right, yn y break nawr, os ti eisiau just, fi di danfod ti 4 llun. Okay. Pam ti gyda fel cwbl o munudau, os ti'n gallu rhoi hwnna a dangos i Always be smart about your landing choice, contender. i'r stream, mae Rhys di wneud... mae'n eitha special a fi'n credu mae fe'n... oh, wow. Okay. Cryf o Gymru. It's brilliant. Mae'r branding yn perffaith a fi'n credu bydd e'n neud yn really dda dy fe. Y trydydd llun yw'r ffefryn, yr un gyda'r tagline yn mynd o gwmpas y ffa. Ie, bendant. Pan llaw sut i agor. Oh, Rhys. Oedd hwnna, right? Dwi'n gweithio mewn pop di y teulu, a I kid you not, oedd hwnna ar Strike one from the board. bags of flour, Yeah, 5 kilogram. okay. A pob tro ni'n mynd i o'r sac, o'n i'n crack o lan. Oh, fantastic. Oops. O na, fi'n ni'n rannu hwnna nawr achos... Bydde bendant yn prynu bag o hwnna. Yn gwybod, a pobl yn gwaith di dweud, Rhys, ti ddim yn call, I'll have 5 bags. Yeah. Oh, bendant. Just mor clyfar, fi'n hoffi hwnna.
A fi'n hoffi sut chi di ffeindio'r ffa perffaith ar y trydydd llun hefyd. Yr un ffai we, fi jyst i troi o gwmpas. Ah, right, okay. Yeah. Oh, good, amrywiaeth, you know. Oh, mae rhywun round fan hyn. Oh, brilliant. Waiting for reveal. Yeah. Ar ôl y round yma, just achos mae Owain ddim eisiau colli er mwyn dangos. Ond mae fe'n eitha special, I've got to say. Mae'n rhoi gwyn o'r gwyneb fi. Above fi. Oh, jeez. Up and up. Mae second name Kai hefyd, so... Oh, run revealed. Oh, let's go! Can't use that yet. Perfect. Wait, go. Oh, blow my new one. Be alert, contenders. A sector has collapsed. I think gweld yn rhywun. Oh, mae pobl i 139 southeast. How ydych chi'n mynd? You're G3. Sa'n siŵr yn just redig round. Mae'n a minigun mewn fan hyn. Oh, yeah. Yeah, I'll ping it. Where's it gone? Weapon here. Oh crap, help! Help! Oh, Oh, they're down. Heavy loud. Buddy. oh, listen out. Sectors are about to collapse. Lle mae pure salt. I won't give up. Restore point here. Enemy near. Fuel 2 hefyd. Ah, piss on it. What the hell was that? Mine. Oh. Well... Dal yn gwell nawr, ni'n 24th tro diwethaf. Bedwaredd yr ugen, bud. Bedwaredd yr ugen. Oh, yeah. Nah, 24th man, Rhys, come on. 24th, yeah. Fi ddim hoffi minigun. Na, we're dal heb di lladd yn rhywun. Right. Drivers. Is there driver preference? Alright, let's cael up peth on land here. Yeah. Oh, yes. Dwi'n cael WhatsApp ar cyfrifiadur. Yeah. Gallu? WhatsApp.com. Whatsapp.com. Web.whatsapp.com. Ah, Nice. web. Touch WhatsApp on your computer. To Hey, use. beth sydd wedi digwydd gyda'r streamer na, y doctor guy na? Beth digwydd yn fe then? Twitch just... Mae Twitch wedi ban o fe. Nhw heb Yeah. di dweud pam. Right. A mae neb yn gwybod pam. Right. Apparently mae fe ddim yn gwybod pam either. Okay. Ti'n really'n credu bod e ddim yn gwybod pam? Be digwyddodd? Ni ddim yn gwybod, mae bach o mystery, ond mae fe jyst wedi cael ban o Twitch. A mae fe'n rhywun eitha enwog o ran streamers ar y platform yna. So, fi ddim yn gwybod. Ond mae lot o pethau dodgy. Wel, oedd lot o ffas am Naughty Dog oedd e ynglyn â sut o'n nhw'n trin y... Oh my... Be? Ti wedi gweld e? Ti just wedi gweld e? Ond dwi'n awesome. Ni. Fa ni. Hwnnw'n brilliant. Yeah, Coffee mae e. cryf.
o Cymru. My gosh. Ti di trademark o hwnna eto, Rhys? Seriously nawr? Na, nid eto. Oh god. Seriously, dyla ti, achos mae fe'n enw mor... A mae'n coffi grif hefyd. Felly... Ond darllen ysgrifen gwyn hefyd, go on. Insert fingers and lift flap to open. Beth yna? Be fydda? Wow. Wow. Coffi, efe? Mae'n Coffi amazing. pink. Gyda... Ie, mae hwnna'n clyfar iawn. Rwy'n hoffi hwnna. A mae'r lliwiau ti di mynd am gyda'r pink yna a'r di fel cefn yn Ble ni'n really mynd? O. sefyll allan. Byddai'n prynu bag o hwnna, 100%. O, ie. Dwi'n mynd i defnyddio lliwiau gwahanol ar gyfer origins gwahanol. So, glas llachar, enghraifft, ar gyfer Guatemalan. Okay, yeah, yes. O'n i'n wyndro ble ti'n mynd gyda fan o'r Rhys, a fi'n falch nes ti kind of mynd cyfeiriad na. Ond ie. Ond mae'n dda bod chi'n customaisio'r lliwiau. Arcadia awaits you, contenders. Ie, mae hwnna'n awesome. Na, fi yn credu, mae rhaid chi bod arno fe nawr i roi... Ife trademark yw e? Oh no. Help! Get down. Could use this. Fi angen ni trademark. Dwi'n down hefyd. Bendant. Oh, jeez. Achos, maen nhw'n gwneud patents ar gyfer fel inventions yn dyn nhw, ond trademark yw fel actual logo o design o pethau, efe? Clutch your kick. Oh, I'm out of ammo. Okay, dwi'n ni... Credu fi di wneud yr... Sectors are about to collapse. Nice. Fyna di. Ni'n gwneud gwell. Yeah, sure. Yeah, sure. Ah! Oh, apparently we're already fused an item in a game hwnna, ydw fi? Dwi wedi. If you're a sniper, I'm be rest now. Nice. O ie, by fi'n definitely prynu coffi hwnna os rwy'n ti'n gwerthu e. Dechrau roast house newydd. O, rhyw fath o dig yn gwerthu ffani. Fi'n mynd i dod lan gyda pethau afiach er mwyn rhoi ar y pecynau, fel aroglwch y flaps ac aroglwch un y rwma. Oh my god. Ie, fi ti'n gallu cael loads o hwyl efo. Pethau fel hwnna. Ie, allan ni wedi dod lan gyda. O, ie, ar gyfer y roast gwahanol, so light, medium and dark. Fanni'r merch, fanni'r wraig a fanni Ready for mangi. squad crown? Only one squad can win by Oh, claiming God. and holding the crown or by eliminating all other squads. Gobeithio does dim plant yn ffrydio hwn heno. Yeah. Quickest tenure of a deputy head ever. Contenders were all set. You're about to deploy. Yn y lobby'n barod, fi dal yn aros. Ni mewn just lobby, yeah? Oh, there we go, fi mewn. Hey. Oes spot yma gyfer sprint shot. Shit. Jeff, Yeah. Jeff. Yeah. Right, so ni ddim road yna. Contenders, get ready. Pods are about to launch. Right.
Right, ble ni'n mynd? Arcadia awaits. Un mynd. Helios! Sounds cool. Helios. Let's get over there. There already. Got it. Let's get over there. Incoming threat. Got it. Os ti'n double click up thing, mae'n... I think like spam on like. Yubi, bug, get on it. Ready for business. Oh, come on, get in. I'm under fire. Close one. More ammo. Strike one from the bullets. Yeah! Gotta. I'm gonna... Edaksime. Right. My luck. Hold on. Man. Yeah, dyma, yeah. It's a start. Sectors are about to Oh, my collapse. ruin TLT. Reload it. Oh, mae wedi gwneud blymyn. Wow. It's not ready. Oh, come on. Whoa, I'm down here. Coming after me. Oh, I'm dead. Ble wyt ti? I need a moment. Ar y gwaelod. I'm under fire. Oh, why did it reveal? Where's my thing gone? Where's he gone? Come on, load. Mae un arall. Oh, where is he? Watch out for So fast. Oh my god. Not yet. It's not over yet. Christ, like. Mae'n dal mewn fyna. Enemy near. Enemy near. Incoming threats. What's up? Oh. Dwi wedi dau eto. Hey. We're playing Squad Crown Rush. Prepare yourselves and plan to deal with all the other squads.
ready for deployment. Contenders, get ready. Pods are about to launch. Quickly now, choose where you're landing. Okay, bring him in. Right. Enemy near. Oh, someone. It's a start. Strike one from board. Well, all right. How about this? Ready for business. Oh, God's sake. On the up and up. Get this shit out Reload. Be aware of your location, contenders. Sectors are starting to collapse. Reloading. Oh, bring in ammo. Oh, come on, stupid ass game. Can't. Come on then. It's not ammo in really. I mean, bronze cavalry in A here. sector has collapsed. Fi'n gallu clywed ti, James? Ydy reset Owain dal yna? Oh, sorry, Yma. roedd fy mic fi bant. Brilliant. Yeah. Good. Ie, fi'n credu fi. Rhys dal yna? Heddiw yma, ond Oh, good, 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 good. dim ammo in rhywle. There you go. Just my luck. Added Raka at the end of my road. Credu mae gemau yma wedi dod yn poblogaidd achos gyda amser mae cyfnod canolbwyntio cenedlaethau ifancach yn mynd llai a llai. So literally, y Battle Royale modes yma, ti'n sôn am canolbwyntio am fel 5 i 10 munud max, right? A dyna pan mae'n siwtio, you know, pan mae mor poblogaidd. Fi definitely meddwl bod rhywbeth fan'na gyda yr actual sit and set fe fyny a Enemy near. yr amser mae pobl yn actually gallu canolbwyntio am. Incoming threat. Marw. Incoming threats.
Maen nhw'n chasio ti, James. Be alert, contenders. A sector has collapsed. Incoming threats. Enemy near. Enemy near. Viewers have chosen the infinite ammo event. Viewers have chosen the infinite ammo event. Incoming threats. Oh. Enemy near. Incoming threats. Sectors are about to Oh, collapse. piss off, you stupid ass game. Amen. Yeah. Oh. Hidden fun. Oh yeah, very. Oh god. Ah. Da da dun dun da da. We're playing Squad Crown Rush. Prepare yourselves and plan Right, to fi- deal with all the Hwna other fydd i squads. llawrlwytho a fi nôl I chwarae. Os mae unrhyw un eisiau cael break I mynd i'r tŷ bach neu cael diod neu beth bynnag am gêm, gael fi gwybod. Mae'n swapio. Are we done on trees sy'n tîm? Yeah. Yeah. And Yeah. Oh. Neu gwrdd yn cic fi allan am nawr, na I wylio. Ond ni'n gallu invite Dim company. mewn game. Na, bydd rhaid aros. Contenders were all set. That seems fine. You're about to deploy. Cymryd ni bach o training I fi. Fi'n barod. Dwi'n meddwl, allan ni gael rhandeliadau yn y cwmni na. Yeah. Nhw'n galw nhw yn pimps. Yeah? You know, because pimps own fanny. Yeah, syniad da, yeah. O, falle cael fel pimp product specialist o, tiwod, ti'n gallu cael fel, yeah. O, galw un fel the crown jewels a gael Yeah, dyna ni. bejazzled far, like, Yeah, dyna ni, yeah. That's syniad da. thing is too Far simple. exotic. Yeah, fanna. Neu, far ni. Got a bit hilly there, but Get ready. far exotic, far, di. Ddim yn hiliol. Ti'n gallu cael lot o ffa o lefydd gwahanol, o lefydd pell, Plan your approach. exotic. So mae jyst yn dibynnu sy'n Must be Helios. There. Helios. Enw'r stadium. Ni'n actually siarad am y gêm fi a Rhys mewn. Ni'n sôn am set o fyny cwmni a sut I brandio a beth ni'n gallu a ddim gallu dweud. Yeah, rhaid bod yn ofalus, ond na, mae dweud ffa Mae chydig o exotic. pobl fyny. Be? Pobl Ti- efo ni. Ti'n just I glanio yn Griffin, just tu ôl I ni, cyn Helios. We've got money. More ammo. Wel gall... Yeah. Have this.
ti'n gallu cael, fel, ti'n gwybod fel y brandio ti di wneud sy'n ffantastig y lluniau, gallu ti cael lliwiau gwahanol. Oh, o'r God's actual sake, stupid game. Oh, no. Mae'n Right. Yeah. Game, spectacle. Ei, mae hwnna'n Fortnite, mae hwn tipyn bach yn wahanol. Is it now? Na, mae ddim ydi am yn union. Ond gallu ti dweud hwnna am PUBG, Warzone, maen nhw gyd yr un syniad yna, really. Dwi jyst wedi rhoi gwahanol skin iddo fe. No, fi chwarae PUBG. Well da fi unrhyw un o'r gemau yna dros hwn. Yeah, mae PUBG yn mor hawdd. Yeah. Well, it's not hawdd, ond mae'n mwy hawdd na hyn. Ydy hwn yn fel eitha technegol o ran lot Siamai o Douglas elfennau? Adams. Sut wyt ti? Yeah, mae hyn yn... Ydy e? Mae mor fast-paced o game hyn yn. Mae hwn fel chwarae... Sorry, go on. Fi jyst yn mynd dweud, mae hwn fel chwarae Quake 3 a'r... what's it called e? Headset yna sydd dy fi. 200 frames a second. Well da fi gemau sydd gyda elfen o fel snipers yno fe. Yeah, Sniper Elite fi'n caru. Sniper Elite, y holl cyfres yna. A ti gyda bach o hanes hefyd, you know? Maen nhw'n mynd ar ôl yr actual beth oedd e fel yn greiddiol yn wir, you know? Hwn, ni'n cerdded o gwmpas y lobby gyda fel nightstick dildos yma. It's like, what are they all about? Ie, maen nhw'n wir. Ti yn cwestiynu hynny, ie. God. Mae Douglas Adams wedi gofyn beth chi'n meddwl am y game. Mae'n galed. Cysau Ie, o beth fi wedi clywed, mae'n fiddly a... Ie, just fiddly a gyflym sydd ddim yn cyfuniad y rhy dda. Mae'n really gyflym. Mae'r... Yeah. Fel Tron mixed with PUBG, mixed with Aeon Flux, or whatever it was. Oh no, what was it? Mirror's Edge. Oh, Mirror's Edge, yeah. Oedd hwnna'n game dda, ddo, Mirror's Edge. Are you playing it with Crasher hefyd? Oh, sad. Hey. Un peth rwy gallu dweud, mae'r game hyn wedi cael ei creu yn really good. Be ti'n meddwl? Well, mae'n actually stable in the beta, so... Yeah, mae'n smooth, mae'r gunplay yn actually quite nice, mae galed, really galed. Mae'r, like the power-ups, the hacks, are really good implemented well. Eisiau fod y guns yn gwneud tipyn bach mwy damage. Yeah. Fel mae'n cyfel 2 neu 3 clip I cadw rhywun. Mae'r map yn really nice hefyd. Fi just ddim yn fan mawr o'r game yma sydd ddim really gyda rhyw story. You know, okay, ma' 'na stori hwn, ond, you know, ma' fe... I don't know, fi ddim really yn hoffi y format yma. Yo, fel, fi'n caru Ubisoft am y Far Cry series, a gyda hwnna, mae hwnna gyd yn stori, a mae fe'n really, you know, gallu ti joio gwylio'r game yna, achos mae'r protagonist Far Cry 6 yw'r person drwg yn Breaking Bad a Better Call Saul. Maen nhw'n cael yr actorion, maen nhw'n cael yr actorion gorau I lleisio'r game. A ti'n gallu gweld, yn Far Cry 3, o'n nhw actually wedi cael gwyneb yr actor yna hefyd. A, you know, fi jyst yn credu, maen nhw'n meddwl gymaint am y stori, fi'n joio chwarae trwyddo fe, ond, I don't know, mae'r format yma just yn apelio at multiplayer, quick battle royale, a'n amlwg, mae yna lot o arian I nhw ennill trwy wneud hwn, achos
mae pawb yn hoffi chwarae ar lein, ond fi'n credu, mae bach, i fi, mae bach yn soulless a diflas. Bach fel pay to win hefyd. O, bendant, y holl upgrades a stuff ti'n gallu cael. Edrych, marketplace, ti'n gallu gweld dyna yw'r un peth. A ti'n gallu prynu skins? Mae... Ydy e? Yeah. O, mae hwnna'n bach yn wahanol then. Achos mae hwnna sydd wedi bod y debate mawr dros y blynyddoedd diwethaf am yr holl fel loot boxes a gorfod EA. Just Owain, ti'n doing the game? Better take it or leave it. Oh, It's a start. fi angen invite arall o. Fi ti angen aros tan yr Ready game for hyn wedi business. gorffen. I'll give it 10 seconds. Yeah. Oh god. Strike one from the Oh, actually, diwedd mis ife? O, rhaid fi check hwnna. On the up and up. Pryd mae Sniper Elite VR allan? Rhaid fi check hwnna. How often is quest? Fi ddim yn... Wel, mae definitely yn dod allan ar PSVR. Bydd e bendant ar Oculus Quest hefyd. sectors will soon be collapsing. Bach nawr. Yeah. Right. Where's my... End of my road. Now PS4. I Pryd need a mae... Just rhoi restore release point. date. Wait. Release date. Oh god! Mae ddim yn... O na, fan o'r gwahanol. Sniper if... Yeah. Falle nhw ddim di... To be announced, brilliant. So fe mas eto. Mae'n restredig. Fi'n dilyn rhywun ar YouTube sydd yn just yn neud stuff am y VR, elfen VR. Yeah. A mae gymaint, ti'n weithiau, chi ddim really, ti just eisiau gwybod y release date, ond chi'n cael fel thing yn y teitl yn dweud Cyber Elite neu beth bynnag. Ti just fel, fi ond eisiau gwybod pryd mae fe dod mas. Come on, just... yeah. Really. Mae game arall sydd yn mas yw'r Pixel Ripped newydd. Pixel Ripped 99 neu rhywbeth. Pixel Ripped 1995, dyna ni. Hwna mas ar Steam. Ble mae'r blwmin mouse fi? Dyma ni. Os ni ddim yn hoffi gêm hyn, beth ni'n gallu chwarae instead? Oh yes, dim pwynt chwarae gêm ni, mae pawb ddim yn hoffi. Pa gêm ydy ni gyd yn cael? Wel, The Royale. ydyn ni gyd gyda Warzone? A nes i cael gwared e. Roedd yn cael ei ar y cyriadur. Mae gen i yn Xbox One. O, mae'n crossplay. Yeah, mae'n fel cant gig though, bydd hwnna'n cymryd couple o while I lawr y lwyth o. A mae'n constant update to like 40 gigs, so... Oh, right. Yeah, y chances o'n i gyd yn gallu chwarae hwnna'n syth ddim yn... debygol iawn wedi e. Yn ffafriol. Ddim yn ffafriol o gwbl. O, be? Does dim release date ag oes Sniper Elite VR. Na, fi'n gwybod. Mae'n annoying achos fi really eisiau chwarae hwnna. Game dwi'n edrych ymlaen yw Destroy All Humans remake. Prepare yourselves and Yeah. prepare to deal with all the other squads. No way! Yeah. Ti di chwarae'r un greiddiol? O ie, fe fi'n cael yr Nintendo Wii. Oh. Fi'n cael Destroy All Humans like Big Weed Adventure neu rhywbeth fel yna. Yeah.
Fi'n credu mae dy fi copi o fe ar y PS2 rhywle. Mor hwyl. Ie. Game eitha dda ar Oculus Quest ar un bryd, Phantom Covert Ops. Right. Mae hwnna bach o'r sniper. Ie. Ie, fi'n gutted bod Firewall ddim wedi dod mas fel cross-platform ar Oculus, achos mae hwnna yn PlayStation exclusive kind of thing, a mae'n poen achos fi'n credu bydden ni eisiau neud ffeindio pobl eraill sydd yn chwarae'r gêm yna, neud streams o fe, ond, you know, achos mae fe just yn exclusive i... Mae fe'n gêm eitha... Os chi gyda PSVR, mae yna siawns ti gyda fe, ond dyw PSVR ddim mor mainstream a hynny bod chi'n mynd i ffeindio rhywun sy'n siarad Cymraeg sydd gyda'r gêm yna. Be? Sorry? Ble ti'n dilyn ni? Ble ti'n mynd? Oh, yes. Okay. Helios, yeah? Yeah. Okay. Rydych ti'n marw Rogan, a quick look ar game o'r enw Onward ar Oculus Quest. Okay. How about this? Okay. So... Oh, Oh. Ready for business. One down. Pick up. Well, Oh, all right. Jesus! Oh, no, Oh my they're down. god. Yeah, man, on crap. Better take it and leave it. Yeah, Take beth it. oedd e? Onward, sorry. Onward. Gemau lle chi ddim gyda amser I feddwl o Ready gwbl. for business. Sut ti'n dod I dysgu, you know, I suppose ti'n gallu neud a training thing drosodd. How about this? Yeah. Onward. But, god. Be aware of your location, contenders. Sectors are starting to collapse. Ah, this does not Oh. look great for me. James, no. Ble oedd ti? Arabo for Helios. Oh, jeez. On the up and up. Pretty. Rwy'n fel mae'n y mid-section. Ruler. Yeah. O'n I just yn edrych ar y tebygrwydd o Onward Yeah, dod ar y un person PSVR. ar y roof. A mae'n dweud bod mae fe'n game lot fwy gymleth. That's Onward, money. Oculus. Oh, mae I need a eater moment. yourself there. Be Damn alert, it. contenders. A sector has collapsed. Oh, okay, cool. Game bydde Rhys yn gallu cael am Damn it, where'd he couple go? of quid. Castle Crashes. Hold on. Mae o'n fel 4 neu 5 pint, Rhys? Castle be? Castle Crashes. Mae'n fel weird side-scroll. Mae'n pretty fun. Mae e'n hwyl. Mae fe'n nice a kind of platformy a just side-scroller. Yn Windows o. Ar Steam, ar Not Steam. bad. Not bad. Where'd he go? Oh my gosh, mae Onward yn edrych yn nice. Mae bach fel Virtual Cop 2 o ran grapheg, y game, Yeah. ond ffaith bod e gyda y headset yna, a mae'n mam wedi chi defnyddio pneumophones gyda fe. Soon be Dwi'n collapsing. immersive. Mae dau nhw, un fan hyn. Reloading. Oh, fi'n caru hwnna. Ti'n invisible? Yeah. Yeah. Cheat. And TNT. Yeah. Oh, fire, fire! Where's the fire rate in this shotgun? So slow. Pixel Rip 9095 yn ei da, mae fel 16-bit era. Oh, lucky as hell! I don't know. Ond mae game fel Onward, dyna beth dyle VR bod amdan fi'n credu. Shotgun hwnna yn trash. Yeah, mae hwnna'n cool. Fi yn gutted am y Firewall ddim bod yn ar mwy o platforms, ond fi'n deall hefyd pam maen nhw wedi wneud e.
achos nhw eisiau pobl i cael y PSVR exclusive achos dyna'r kind of go-to game for play, ti'n fel y team based game, ond yeah. Castle Crashers yn 10 pint. O, mae'n 10 pint nawr, flip, oedd e ar sale fel pefnos Steam yn from ôl. a sale. Oh, man. Sorry, Rhys. Ydy'n newid pob wythnos ydy Summer Sale? Fi'n mwyn gwybod. Mae'r Summer Sale wedi diweddu nawr. Honna pam, da. Good game though, Rhys, ond falle ddim worth 10 pint, I don't know. Pa game mae dy ti'r PC beta Xbox thing, os e? Na. Yeah. Na, Rhys nawr, so falle bydd na rai game chi gyda ar hwnna. Beth yw'r thing? Xbox Console Companion? No, Xbox Na, Game beta. Mae fe'n cael ei galw... Xbox Console Companion. Mae dy fi hwnna. Fe yna'n neud. Basically, mae fel PC beta version o Xbox Gold... Na, live... Na, beth yw'r ie? Game Pass, Game Pass. Ydy unrhyw'n cael Halo Reach Master Chief Collection? Na. Gallai... Na, gallai lawrlwytho fe, ond fi ddim gyda fe awr. Mae dy fi... Ar y PC, apparently, mae dy fi PC Building Simulator, Rocket League, Streets of Rage 4. Totally Streets of accurate... Rage 4, ond dau i ni, dim ond dau i ni sy'n gallu chwarae then, sy'n bach yn annoying i pawb arall. Beth am y CSGO? Fi ddim gyda hwnna. Rain trash at CSGO. Dwi'n cael, oedd i heb erioed wedi chwarae. Apparently, ti'n gwybod Nick Hogg yn gwaith Denny Morgan? Yeah. Oedd e arfer chwarae CSGO tra oedd yn yr ysgol fel disgybl, a oedd grŵp ohonyn nhw yn mynd lawr i tech gwybyd am sgyn nhw'n chwarae fe, a nhw wedi benni lan yn 6 hed yn y rad. Na. Apparently so. Na. Fi wedi rwbio fe mewn er mwyn helpu allan gyda tîm e chwaraeon. Bendant. Bendant, yeah. Fydden ni arfer chwarae CSGO yn ysgol hefyd. Fydden ni'n oed, fydden ni'n cymryd off y fideo. Cyn naeth Rhys troi fyny. Na, joke. Rwyf hwnna ddim yn CSGO, rwyf hwnna'n like original Counter-Strike. Rwyf hwnna cyn rydyn nhw'n remove o blymyn shields. Yeah. Roedd hwnna'n lot o hwyl. Yeah, I loved the shield. It was great. Pistol, it was a deagle and shield, that's hwnna beth rwyf fi'n redig efo. Sweaty. Na. Pa games yn I gyd yn cael? Dim lot, really. Rhys, ti ddim gyda Rayman Legends, wyt ti? No. Na. Dwi ddim cael ei installed. Wyt ti eisiau chwarae PUBG mewn y meantime pryd ni'n Yeah, sure. trio decido? Oes gyda ti PUBG, Rhys? Ti gyda PC? Na. Yn gyfyngedig iawn o ran be fi gallu rhoi ar hwn, gan bod dim ond 28 SSD sy'n yna fe. Hey, diolch am y dilyn. Shmeshika? Smoking a pancake. Shmeshika, diolch am y dilyn. Hey. Right, ni'n mynd I newid I PUBG nawr, rwy'n meddwl. Ni'n bach yn gwell ar hwnna. Yeah. Go on back. Mae hwnna wir yn ymateb da I cwestiwn Douglas Adams. Ni'n meddwl o'r game, mae fe'n crap. Oh, man, trash. Awful. Yeah. Full of sweaty Fortnite players. Yeah, well. Mae rhaid nhw graddio I rhywbeth, I suppose, so nhw wedi meddwl, right, mae'r demographic o Fortnite players yn mynd I tyfu fyny, beth yw'r peth nesaf I nhw nawr? Ond roedd ni'n meddwl bod nhw'n mor prysur throwing their one brain cell around, so...
Ooh. Shade. Pew. Oh god. Right. These are the jokes, folks. Be chi'n galw Yeah. Be chi'n galw chwaraeedd hwnna sydd gyda 2 cell ymenydd? Beth yn... God. Beichiog. Oh. Oh dear. Hello, Danny from Discord. Hello. Hello. Tio beth, be gallwn ni wneud yw chi chwarae bach o PUBG a wedyn Rhys a fi'n gallu chwarae Streets of Rage 4. That'd be class. Yeah. Felly fi torri darnau o fy corff a eistedd mewn halen I fod yn holl o'n sut Morgan. Oh, come on! Fi yw'r unig un sy'n hoffi y style na'r game. Streets of Rage, beth ydy, like... Ydy'n weird? Na, mae ddim. It's a classic side-scrolling platformer, ond, you know. Oh, side oh, ddim diolch. Oh, mae'r bws yn dechrau. So, gallai just, na cael lawr Hyper Scape then, so ni'n mynd nôl I hwnna. Yeah. Fi'n mynd I leia o'r gyfrifiadur. Yeah! Gwastraff storage, yeah. Hyper Scape. Morgan, mae angen ti wneud tweet o yn chwarae. Yeah, hyperspace, thanks but no thanks. Yeah. Yeah, dim I mi. Yeah. No. Beth yn y byd sy'n digwydd I PUBG? Oh my god. Dwi'n meddwl. Mae'n, like, araf. Lag. Ydy unrhyw application arall yn cymryd lan memory? Ond mae'n dweud rwy'n cael 50 FPS, ond mae'n choppy as hell. Wel, mae hwnna'n game ni gyd gyda GTA 5. Nid ar y laptop, mae fe ar y server. Oh, Hey, hwnna'n weird, mae'n... Sa'n siŵr beth yn bod efo PUBG ar y foment. Oh! Oh my god. I don't know. Hey, Yeah, croeso we're i'r screen... Oh my gosh, let me trio hwnna eto. Croeso i'r stream, Danny. Oh, Danny boy. Credu mae'n mae'r. Owain, mae'n anni ti. Big man Owain. 1 minute, rwy'n just cael task manager. O'n I ddim... Oedd y criw chweched yn cyn I wneud y sesiynau fel Rocket League y Rhys? Oh, ti'n nuts. Bendant, yn ymwneud I chwarae yn erbyn ni pryd bynnag ni'n ei detro nesaf. Wel, beth am dydd Mercher? Oh, mae'n pobl. Nawr di saith? Ie. Oh my Beth ti'n God, meddwl, ma' bydde ti lan am hwnna? Dydd Mercher y Rocket League? Yeah? Dwi'n cael Rocket League na PlayStation. Oh, my game's really freezer. Why? Come on. Remember my... Fel oedd pobl y bot. No, podlon o bot. Mae yn PlayStation, mae fe yn multi-platform. Ydy yna'r cyfeiriadau? Ie. Mae'n cyfrifiad yma. Ydy mynd I Ond mae cost fe'n iawn. completely cross-platform. Yeah. Alright, James, Jesus. Stick to PUBG. Ar ben dy hun, na joke. Ie, na cysylltu gyda nhw mwyn trefnu gyfer hanner di saith nhw'n swercher. Oh god, Yeah. mae hyn yn literally Yeah, good. unplayable. Oh. Bydd hwnna'n good. Ni'n gwneud paned o ffani, a na fel chi Oh, wedi nice. Okay, Dwi'n cael iawn, lag. pob hwyl. Ta-ra, Ie. Rhys. Wel, Ta-ra. Mae hyn yn Yeah. actually unplayable. What the hell? Wel, dwi'n seen Reddig many wow, yeah. What the hell's happening? What's like... Ti'n gwybod beth mae hwnna'n meddwl, guys? No PUBG. Castle crashes? Come on! Yeah, ni gath trio Castle Crushers. Come on, yeah. Come on, mae hanner awr olaf, bydd yn good laugh. Gweld os ni'n gallu cario ymlaen o lle o'n ni wedi mynd trwy'r diwetha.
Mae'n bit fyny methu gwneud. Yeah, that's the one. Yep. Gyda'r car... Wel, o'n ni wedi llwyddo i curo'r bit gyda'r cath, oedden ni? Neu o'n ni wedi stuck ar hwnna? Fi'n Na, cofio. Sa'n cofio? O'n i'n llaf y cath. Lladd y pussy bach. Pob dig that. No, mae'n build an hour. Par adeilad. Un opposite, un ti i mewn nawr. Oh, yes, he greased. Hello. Oh, he's not gonna help you, right? Please. Oh, mae'n lag. Yeah, ydy e just a server hyn, te? Neu... Brasau. Byddai nôl nawr, fi'n mynd i nôl fy ffefryn controller. Oh, he's warming up. Nice. Mae'n literally dweud mae'n cael 50 FPS, ond hyn fel teimlo fel 10 FPS. O pob now and again, dwi'n cael, like, frame stutter. Ie, hwnna'n beth rwy'n cael, ond mae fel constant. Mae'n credu mae'n ti. Cer o na. Go on. Fair your misery. No. Not if I get you first. Ah. Hello. Oh, you fool. You fool. Oh my god, an NT! No. Someone shoot me. Nice one. Right, let's call Castle Crushers one. Sa'n siŵr beth na byd yn bod efo PUBG fyna. Oh my god, I'm beth yw'n... frustrated. We recommend a controller. Oh my god. Look, my Castle Crushers already mynd. No. That's free one, dwi'n trio lladd rhywun. Oh, beat. Ah! I hate video settings where you just angen just click and it's like, oh, I click, I'm gonna change to a different one now. Chi dal yna? Yep. A chi yna? Dyma ni, mae'r gêm yn dangos nawr. Oh! Oh, dwi'n casau pob game, that's it, dwi'n defeat pob game from cyfiaru fi. O, na, ti di delay e? Beth? Ti ddim di delay Castle Crashers, wyt ti? Na, dwi'n mynd i. So. Pam? Dwi'n lladd. Dwi'n cael ei lladd pob amser. Oh, come on. Yeah. Right, ti gallu Salty. gwahofi. Ie. Dwi'n plug am mewn fy controller. So, sut oedd penwythnos pawb? Rwy'n iawn. Is i ffwrdd am cyfnod just i trefdraeth? February. Mae'n Saesneg, mae fe Newport, ond paid meddwl Newport Casnewydd. Oh, Achos... oes na unrhyw Newport arall? Yeah, trefdraeth. Sure. Literally, dyna yw enw fe. Mae'n weird, ond ie. A mae'r gyrnos yn y gyrn mo nawr. So. Y gyn wa. Okay. Right. Oh, they're nice love yna. Hey! Hwna'n cymeriad fi. Excuse me. Ti ddim yr un glas wyt ti? Fi eisiau bod yr un glas. Yeah. Well, mae dau Dark Ghost. What the hell? Sut What? ti di wneud hwnna? Fi ddim yn gwybod sut mae'n bosib. Mae'n weird. Oh, mae un yn y keyboard fi and un yn y controller. Hang on. Yeah. There you go. Come on in. Okay, let me trio hwnna eto. Oh dear. Right, fi eisiau gweld...
Oh, mae rhaid i ni mynd mas o'r gêm yna nawr. Okay, play game. Fine. Oh, sut ydw i level 1 and tier level 5? Oh. Mae'n... Dra'n fod yn cymeriad melyn. Ie. Pwy bynnag wyt ti'n chwarae... Right. So mae hwnna'n bwysig, achos bydd gyda ni holl upgrades a pethau. Ie. So, fi'n 5 fanna. Dwi'n hoffi upgrades. Ie, gweld, hanner awr nawr. Faint nill wneud. Oh my god. Rwy'n ni'n ffynnu o'i ffynnu. Oi, pwy sy'n gwneud hwnna nawr? Dim ond Nid oedd y T-Tubes. Ewan fi. Rwy'n ni'n ffynnu o'i ffynnu. Abandoned mill. Credu. Yeah, go on. O na, ni'n neud hwnna. Ni ar hwnna nawr, Thieves Arena, ni? Ond mae'n y mill yn gael ni mynd lan yr... Okay, right then. Right, but in. Oh, yeah. Roedd yna, like, a horrifying peth. Hyn. Oh my gosh. O'n ni wedi neud hwn, achos fi'n cofio y rhaid ni dilyn yr... O, ddim hyd yn oed yn cofio beth fi'n galw hwnna. Follow a pooping one. Yeah, yr un sydd gyda diarrhea. Oh. Come on. Ti'n methu peidio hoffi'r game yma? Oh! Right. Mae'n Ti'n option gallu chwarae am orau, like. Na, mae hanner awr yn kind of nice. Yeah. Oh, crap. Oh my god. Going on a bit long now. Dyna yw'r her. Iawn! Ti yw'r un sydd gyda'r diarrhea. Oh dear. Oh. Yeah. Trauma. Mae'n feature. Yeah. Oh, fi'n cofio hwn nawr. Damn it. Oh yeah, rwy'n ni'n stuck arno hyn leif ni. Yeah. Oh, ti'n neidio ar y dinosaur. Wel, efe dinosaur yn e... Oh, hwnna'n cool. Sharks. Ah! Oh, dwi eisiau blowfish. Oh gosh. Oh, ges i code rhywun ar gyfer Disney Plus a mae Moana arno fe. So mae plant fi really hapus gyda hwnna. Ond o'n i'n meddwl mae yna bit ar Moana mae'n mynd Sharkhead! Achos mae Maui yn troi mewn mae'n shapeshifter. Yeah, just like off fi hwnna. Chi... Ah, fishy! Fi ddim quite yn siŵr beth sydd yn dda ar Disney Plus to, achos fi ddim wedi cael amser i cael look Mandalorian. Yeah, Mandalorian really. Ydy yn dda? Yeah. Oh, mae'n mor dda. Ydy e? Okay. Dyna un ar y rest o'r te i chwarae, gwrando ar. Gwylio even, oh my god, fi di blino. Beth yw'r little plushy thing things follow fi? I don't know, ti di pigo fe lan rhywle. Anyway, Jeff. Oh, mama. Oh my god. Dash.
Dyna ni. Dyna'r un. O, thank god, dwi'n mynd I marw. Drang y fishy. Pysgorin tew. Neu yr un bach ti'n sefyll lawr. Ah! O, rwy'n cofio. O ie, mae o'r tîm ni. Fi'n cofio Ie. bit yma nawr. O ie, y cath hyn. Oh my god. Edrych, psycho cath. Ni angen nistio'r hables. Ie. Gosh, mae'n gryf. Ne'n y byd ydw i. Dwi'n ei gyd ni angen ni. Na, ni ddim just fod bwrw'r hebos, though, ydyn ni? Ie, ni angen cael y hables, so wedyn nhw gallu fire o'r cannon apparently. O! Ah, right. Mae wedi dazed. Sut ni'n fawr y cannon? O, so fe'n neud unrhyw fel niwed os mae fe ddim yn dazed. I don't know. O. Achos edrych ar faint mor cryf mae fe. I gymaru gyda... Nhw'n load o'r cannon fel. O, nawr bwrw fe. Neud fel combos a popeth. O, dwi wedi marw. Right. So ti angen lot o ymynedd I aros am y furball na. Mwyn... Right, dyna ni then. O, nhw wedi miso! Morons. Yeah. Silly billies. Right, bwrw hwnna. Ni angen fel guide fe i'r ship fy meddwl. Ah, dyma ni. Dyna ni. Come on. Na! Mae'n bach yn harsh achos... Le ti'n gallu cymryd e allan? Ah, come on! Fod wneud hwnna. Mynd ochr arall. Right. Dyna ni. Ah! Bloody hell. Right. So... Na! What? So mae rhaid I ni gwthio fe nôl neu rhywbeth. O, mae'n just Oh, Owain just ti nawr, o. Mae hwn yn mynd I bod na, just ti. Ti'n glywio, Owain? Yei, nawr. Ti'n cofio oedd na fel combos a pethau? Na! Oh, nice. Oh! Oh my god. Mae'n mynd really down. Yeah. Yeah, canolbwyntio yw e, ond yeah. Fi'n credu be wnaeth cymryd gymaint o'r iechyd o'n I gyd, oedd y bit carw yna, lle ni'n... Ie, nes ni marw gormod fyna. O, na! O, man, roedd ni'n neud eto. O le ni ddim roed o'r dechrau. Yeah. Hwna'n rhywbeth. Gosh, mae mor galed. Ie, ond gyda tri... Na, bydd ni'n ffain nawr fi'n credu. Yeah. Dylen ni bod, anyway. Oce, nawr bwrw. Ni gyd yn bwrw nawr. Dylen ni bod ffain. Aros I ffwrdd. Mae'n mynd I bynio.
Okay. Guide fel lawr fan hyn. Ie, dyna ni. Nice. Good, oedd hwnna'n rhwng da already i fwrdd. Nice. Alright, look out. Yeah, why look out? Ie, diolch ochr yma o. Achos os mae'r ffibl yn mynd ochr arall, maen nhw'n Yeah. cael ein anghywir. Bitch. Yay! Come on in. Nw'n i cael ei o'r tu ôl. Oh, the sharky fi wedi mynd. Oh, edrych mae'n ar hanner health nawr. Woohoo! Ac yn bit driftwood. Ah, na, driftwood fi. Oh god. Ooh, Oh na! get in. Hey. Oh! Oh, hwnna'n newydd. Ie, mae hwnna'n... mae fel shark bach. Ni'n neidio. Come on. Come on out. Tro lawr. Cadwyn yr awyr. Rhaid jyst cadw I ffwrdd ar y bit yma. Yeah. Dim pwynt. Right. Go on, un mwy a wedyn ni wedi lladd e. Yeah. Good. Oh, crap. Yes, get him! Hey! Melee's best achievement. One of that. Come on. Oh yeah. Nice. So ti gynta fi defnyddio O, ie. eich pwer. Oh. Gan ti dau. Yn y gyd. Rwy'n gwasgu cyn... Right. Ooh, Oh, sorry. crap. Ooh, beth yw hwn? Oh, run our Go on. tan! Oh gosh. Oh, they're cute. Ti ddim yn credu nhw'n mynd I bod o actio'n cute. Mae fel... Yeah. Sorry. Rai fi ddim wneud cyfeiriadau tuag at ffilm chi ddim wedi gweld. Chi ddim wedi gweld Moana, ydych chi? Na. Ha. Gwasgu L2. Ti'n like rhoi eich shield allan. Oh, pam o'n I ddim wedi gwybod hwnna cyn? Yn useful. Oh my god, nhw'n cael fel...
Ah, Help me! okay. Wait ti. Here, chwi. Oh. Ah, come on. Ddim gael fi. Diolch. Iawn. God. Reit, os ni'n lladd yr un sy'n troi, ni'n mynd i cael fwy o siawns o curo nhw gyd, fi'n credu. Yr un gyda fel y corn gafr. And actually... Oh. Oh my god, mae'n just marw trwy amser arna hyn. Achos... Oh! Ni di marw. Ah. Bron yna, come on. Tro yma nawr. Right, fi'n credu dyna'r trick yw, os ni'n gallu trio canolbwyntio ar y pen gafr neu pen ram yna, Yeah. achos dyna'r un sydd yn neud y mwyaf o niwed i ni, gyda'r spin yna, trwy fel ymysodiad trwy chi. Come on. Mae'n cryf. Yeah. So dyna'r un, gweld e? Yeah. Gafr, pen gafr. Dyna'r un gryfach. Ew. Ah! Mae'n neud niwed o saith bob tro. Oh, dwi'n marw eto. So just yr un yma, dyna'r un pwysig, achos dim ots, nawr fi'n credu bydd y gweddill yn neud respawn, ond os ti'n neud yr un gafr, le bydd na siawns. Yeah. Oh, come on, fi di gwasgu yna. Ah! Fi'n credu os... Oh.
do so many boss battles ar game? Kind of its thing, fi'n credu. And Oh! Beth dim mewn fi wedi ennill? O, ni gallu mynd heibio fe anyway, dyn ni? A hyn yn ôl i dechrau. Oh, right. I mean, fyny. O, na, ni angen rhywbeth. Oh, ie. Na, ie, ni angen mynd nôl. Sut ni'n mynd nôl? There we go. So ni angen mynd lan. Blacksmith. Beth? What? Oh. You just refind your treasure. How? Then just on the ground. Cool. Oh. Oh, what? O, ni gallu cael rhain. Nice. Treasure stick. Beth yw'r... O, ni ddim gyda digon o thing anyway. Na. So, ewch nôl. Digon o Achos hyn. mae'n coch achos ni ddim gyda pwynt i brynu fe. Pa pwynt yn angen? Like, as in, ti o'r diwedd, ni'n cael fel XP point i gallu neud upgrade. Right. Credu ni angen un o nhw i gallu prynu... Ni di neud hwn? Then. Mae'n Thieves Store. Oh, Bombs. Right, okay. Bombs. Beth yw hwn am? Got a health potion yn credu. Okay. Beth yw hwn am? Bomb. Ni'n mynd lan y pond. Yeah, dyna ni. Owain cael stick. Whoa. O, hwnna'n cool. Cool. Ti'n mygychan. Mae trio neud o'n. Oh no, edrych, rwy wedi prynu'r sword yna. Ti? Yeah, rwy'n O, cael hwnna'n cool. Remember rwy'n tri. Oh, remember oedd un yn, like, yr level neu rhywbeth? Fa chi'n trwy casgu nhw o'r blaen. Yeah. Fi'n hoffi rewi. Yeah. Hwnna'n cool. Chi'n gallu neud hwnna hefyd, though. Ti jyst yn dal ar dau. A wedyn... Yeah, rwy'n cael fel green mist. Okay. Chi'n cael tan. Ah! Mae'n gwell i ni... O na, mae ddim. Os... Mi'n mi ddweud cadw fe tan fel y boss battle, ond does dim point os mae fe'n dod nôl trwy'r amser. Ond defnyddio fe. Pryd ti gyda fe? Dyma fe. So os ni gallu rewi'r boi yma neu mister fe neu beth bynnag yw superpower ti, fi'n credu bydd siawns da o ni curo Beth fe. yna, X? O, mae'n... O, mae'n gyflym yn dyw e. Yeah. So... Ond os mae'r tri yn ni'n neud yr un pryd a ni'n eitha agos, mae tair gwaith y siawns o... Da fe! Yes! Dyna'r un. Just... Oh.
my god. Oh. Oh, O, ni mor agos. it's yn talu pethau hefyd. man. Yeah. Ni dau yn lawr. Ie. Bydd fi'n trio cael ti, ond... Yeah. Rwy'n fynd blwyddyn gwneud y will peth yma. Nah. James, you're 18. Come on. Ah, dear, oh dear. Ah. Come on. Ni only bron yna. Yeah. Maen nhw Just mor cael y- adorable, edrych arno. Come on. Edrych ond. Bydd hynny'n peth da i ni gallu. Edrych ar fi! Os rwy'n masio like a... Rwy fel rwy'n headphone. I feel a little down smeg mate. Ooga booga. Yeah. Mae rain dance oedd e, fi'n Yeah. credu. Fi. Ah, Bruin. Oh my god, come on. Help me. Oh my god. Na. Oh. Oh, what? Bron yna, though. Come on, guys. Yeah. Tro olaf now, come on. Dyma'r un. Pam ni'n swnio'n glib rili fel...
flop around. Oh, mae esports Rhys wedi dweud. Fi'n nôl ar Discord. Hey. O, llusgo fe mewn yn rhywun. Chos bydd e yn y general. Rwy'n yn nawr. Ai, a baga. Helo! Bye, Bobo. Bag newydd. O, bag o Farni. Wyr. Nice. Bod ni bach o gwaith ymchwil ar packaging gwahanol. A wedyn ni dod i'r casgliad bod e'n uchelgeisio tu hwnt ar y foment ni gael luniadau greiddiol wedi argraffu ar y bags, so fydd angen i ni mynd am foil bags a rhoi sticker arnyn nhw am y tro. Ah, okay. Right. Mae'n handi achos bydd y sticker yna yn defnyddiol ar gyfer lot o bethau, fi'n siŵr. Mae pawb eisiau llun yna. O'r car, ie. Oh! Dydonio, mae tad hana. Mae rhieni hana newydd prynu ti o gwmpas cornel i ni. O, Ar y foment mae tad hana i gwaith yn y tŷ. Mae fe yn y nolfa tu cefn i fi. Ac jyst yn syllu arno i pob tro fi'n dweud ffani. Oh. my god. Lag much, come on. Fi fod yn byw yn y oesoedd fel hi. Rip Morgan. Oh. Oh no, my controller fi wedi troi fan. Why? Oh, Dwi'n meddwl mae Way Morgan wedi marw. Lol. Fi newydd danfod llun iddo fe. Oh, wedi knocio'r wefan fe bant. What, you? O, roedd hwnna'n ffon. Sian Morgan, hello. dydy WhatsApp. Okay. Ie, fi'n credu mae'n lle dda i gorffen e o, beth ti'n meddwl? Yeah. You know. Meddwl... Oh, cool. Ie, mae hwnna'n gweithio, mae hwnna'n eitha nice. Fel sticker ar thing. Syniad da. Beth tro. Ie, bydd hwnna'n gret. O, am 1000 o nhw, bydd yn kilogram o faint. Ie. Yn gweithio allan fel 21 ceiniog y bag. Okay. Nice. Ble ti'n actually mynd i cael y coffi o ddo? Dy fi nifer o gysylltiadau, gallwn ni gael coffi o ble bynnag ni moyn.
Oh, nice. Okay. Cool. Oh, yeah. Mae'n wych. A wedyn fi wedi edrych mewn i'r peiriannau rostio. Maen nhw'n cychwyn am 75 ar Amazon. Yeah. Mae wedi mynd allan fyna. Okay. Hello? Hello. Yeah. Hello? Yeah, fi'n gallu glywed ti. Sorry, oedd Neurophones yn dweud battery charging, welcome batteries. Oh, right, yeah. Mae'n blocio popeth mas wedyn. O na, beth, os ti'n just meddylia, Mehefin y 6ed neu 7ed neu beth bynnag yw blwyddyn nesaf, Philly Fest, gallech chi gael, rhywun yn neud y coffi fyna yn gwerthu fe. Y bagiau o ffani. Siwr bydd loads o pobl a diddordeb mawr ynddo fe. Dychmygau pennaeth ysgol fi'n cerdded o gwmpas Philly Fest yn dod ar draws fi'n gwerthu ffani. Oh, yeah. Oh, wel, mae jyst yn dibynnu, jyst bod yn ofalus pwy, neu'n siŵr bod nhw ddim yn rhy ifanc achos mae gormod o caffeine mewn coffi plant plant neu pobl ifanc, so... Just fel, yn un syniad, yr energy drinks na, maen nhw'n gallu bod yn peryglus iawn mewn ormodedd, so, hwnna, great. O, ffair Nadolig hefyd, os mae hwnna'n mynd ymlaen. Gael stond, thing bach. Couldn't. Mae gen newydd o'n. South Wales Argus. Page News. Who sells fanny? Na, i'r gymuned. Mae'n rhaid i chi ychwanegu i'r gymuned ar diwedd, a mae hyd yn oed yn well. Fanny. Mae'n rhaid chi gael y gap na rhwng dau gair, ond Local school brings new meaning to the community bike. Selling fanny. Brilliant. Os mae unrhyw'n sy'n gwylio yn super confused o beth ni'n siarad am. Mae rhaid chi dangos y logo o bothe. Dyna fe. Fa fel bean. Fa yw bean ydi e? Fa, bean, Mae'n wych. A wedyn fa ni, so our beans. Coffi Grif o Cymru. Ond rwy'n hoffi'r instructions. Yeah. Amazing. Da iawn. Right then. Fi'n mynd i gael nawr. Diolch am rannu hwnna, Rhys. Mae wedi bod yn... A fi'n cyffroes iawn i gweld beth yw'r y mentor yma o ran y busnes y pethau. Mae'n... gwych. Cadw ni... diweddaru ni ar popeth sy'n digwydd gyda ffani. Yna wneud, ni'n mynd i prynu peiriant wythnos yma fi'n credu am yn cychwyn ar y broses. Oh, fantastic. Yeah. Gwych. Oh, brilliant. Okay. So, o mentor ifanc, be fi wedi dysgu eleni yw, fi wedi cychwyn busnes coffi o'r enw Fanny, a yn y mentor blaenorol nes i prynu Big Boy D 27 modfedd. Oedd hwnna'n lot o... gafodd hwnna ymateb gwych. Y big boy na. So, a lot o pobl di sefyll nôl a edrych ar hwnna a meddwl, waw, mae hwnna'n anhygoel. Chi angen sefyll nôl, jyst i cymryd y holl 27 modfedd mewn? Mae'n rhaid. Ti'n methu bod yn rhy agos, neu bych chi'n gael eich bwrw gan y peth. Ti'n methu gweld unrhyw beth, really, os ti'n rhy agos. Bydd e just fel tywyll. Pwy adael ti hwnt? Fi'n edrych ymlaen, ti'n mynd i roi e gyda'i gilydd, wyt ti, rhywbwynt? Fi'n edrych ymlaen i gael y sac yn bo hir hefyd. Oh, good. Na, bydd yn ffain, man. Mae'n bwysig i gallu trafod y pethau yma, So... Na, ddim gyda plant, ond dyn ni yn stream 18+, felly mae'n bwysig trafod pethau aeddfed a cael y platform i wneud hynny, felly, peidiwch a phoeni.
Oh, good. Ie, mae'n yna lle gyda i gorffen efe. Oh, Yeah, rwy'n meddwl. ie. O, Ah, yr un ie. amser, ydw fi gallu ail os tan ysgrifio efo Twitch Prime? O, dyna be fi newydd wneud. Ie. Ydw fi cael fy Twitch Prime nôl? Yes, Ryan. Hey! Cool. Did it work? Just dim byd i neidio fyny eto. Fi ddim yn credu. He said. Oh, rai angen rhannu fe manually. O, fi newydd gweld beth ti di roi ar y chat. Ar... Oh, brilliant. Blaswch i blasu. Part y barot, part y barot. Fi'n credu dyna bydde'r fel y slogan, efe, you know. Parti parot. Blaso. Pam chi'n... Nice. Fa. Ie, fi'n hoffi sut mae'n dweud party parod o dan e, do. Oh, brilliant. Yeah. Gwych. Right then, so dyma'r Rocket League. Ddim ti James ni'n gwybod, ond byddwn ni'n neud rhywbeth wedyn... I don't know. Gawn ni weld pryd yw'r amser ar ôl dyma'r. Yeah, so Rocket League a wedyn... Yr wythnos canlynol, DVI, nawn ni'n meddwl am rhywbeth. DVI... Yeah, yr wythnos wedyn, dwi'n gael y DVI di Gwener a di Sul, ond gawn ni weld achos mae pethau eraill yn dod lan hefyd, so... Yeah, yn swnio'n good. Nice. Right, so pob hwyl, a... yeah, gweld chi nesa yn yr awr retro 1 tan 2 fory neu dyma'r Rocket League lle mae unrhyw un yn gallu troi fyny a ymuno mewn nawn ni wneud fach o tournament fel tro diwetha. 5 munud game a pawb yn gallu swapio. Ti'r game retro fory? Ni jyst yn parhau gyda Pokemon Coch. Just fi eisiau trio mynd mor bell a fi'n gallu gyda hwnna tan fi'n mynd yn fed up a hyd yma, mae wedi bod yn okay, achos pan ti'n neud e mewn segments o awr, mae'n alright. Faint 50 progress ti arno fe? Ar y foment? Trydydd... Fi wedi cael 3 bathodyn, ond fi wedi dal miw sy'n eitha cyffroes. Achos o'n i ddim, fel plentyn, ond fi ddim dal miw. So mae tîm eitha cryf dy fi. O na, fi'n credu fi nawr yn... be fi wedi mynd? Fi wedi mynd trwy'r ogof y Cymraeg thing. Na, fi mae'n siŵr. Fi mynd ymlaen nawr at y 4 un, dyna gyd fi'n gwybod. Fi'n gallu cofio, anyway. O na, mae'n mynd y dda. Nice. Nice. Cool, so... Fi'n crap. Mae'n dweud, hwyl fawr. Hwyl fawr. Nice, hwyl fawr. Yeah. Hwyl fawr. Diolch pawb am gwylio stream heddiw. A bydd ni'n gweld ti gyd yn y stream nesaf. Hwyl. Hwyl. Ta-ra.